Hello, nandito si Bisdak Ko. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Bisdak naglaroy-laroy. Si vous regardez en haut à droite, la forteresse que l'on voit, c'est le château de Cassis, le castel de Cassis. Le château de Cassis a été construit au XIIIe siècle par le comte des Eaux de Provence pour abriter les habitants des Sarrasins. Il a appartenu pendant des années à la famille Michelin, les pneus Michelin, et a été racheté par un particulier qui en a fait des chambres d'hôtes. Alors le château ne se visite pas. Ito po yung Kasi. Actually, it is written as C-A-S-I-S, but they pronounce it as Kasi. And yung nasa itaas po, that's a castle of the 13th century. So, babalik na po kami. Here, here's the docking place. Yung nasa likod po ng lighthouse po na yan. This is a great experience having this open sea tour. South of France. N'oubliez pas l'apéritif des matelots. La pointe de la cacao, le rocher cassé. Cacao en provençal, cela veut dire chaleur. C'est la pointe la plus au sud de Cassis. Allez. Buongiorno, good morning. Today is Monday, June 3. Kami po ay aakyat sa bundok po na yan, Saint Victor. It's so hard to pronounce it, but I think it's Saint Victory. Okay. So, highest peak po yan dito sa Marseille, France. And we are going to try our best to climb that mountain a step at a time. Success, yes.